Ri chipedzana nambara ijena ini yawo. Okay. Anyways, namsi guys roni farela imwe ya episode ne I've been meaning to have. And watu wanji bakonga approach wakambore aba mtu ne badiva nono bawana kana meaning then ndawan ko ati devi wone vane pese mara namsi ndo vyanda bawana. And then also habana chimwe chiwa koteota vasvike. So watu vasongore vondirini watu nasho zvinako yabona mini. But then namsi I'm so happy wopedza vokunosvika. And then for something chine is very sensitive I think it was probably the best time or riambe maybe mtu out there anga diva chitori kana diva something adiritusa santu sachichava because I believe rote yari covid anga zvinhu zvakuita. But then thank you for coming to you also, and then to you guys, as I always say, this episode is brought to you by MR21 Funerals and Insurance. When we allowed to respect, and then we come in to live from Panda Studios. The details that I'm sure you would have seen them at home and Ngewere. Okay, Vitas P, and then their contact details also that's in Nepal. But then I'm sending Mia Fion. Is it Chirizi? Di Chirizi? She find it chirimin. I like find it your conda. And those are more she practice and other you don't the Rishmi said in the Chirizi Mufnoin. Or Chirizi Mufnoin. Yeah, so as I was still saying, Rishkwambene for okay, when I saw I think let's give people maybe an idea yore Mia Fiona Ndinyi and then also story cha Fiona Chikormin before we start talking deeply. Okay. Mia Fiona the mutu wa simple asadini ane achididi funela utakala na mini mara zvino nga mapungo a Fiona oda chincha zwithu zwoṱhe zwino Mia Fiona onosiko ḓivhela muthu anodzula muhumbulo usiho fhethu hune avha hone ane ha tshavha ene muṋe ane ha tsha kona na u takala ha tsha kona na u ḓiphina nga nḓila ya tshi ḓiphina ngayo. So if I come to wa tsha kona na u takala wa tsha kona na u ita mini so una coping mechanism ine ya kushuma since ubva tshe hezwo zwa itea. Yes, since ubva tshe hezwo zwithu zwa itea a thi ḓivhi uri ndi nga tori mini mara ahuna progress. And then vhone vhane huna zwine vha vha khou ita uri vho khamusi zwi ḓo vha zwi khou nthusa kha muhumbulo na uri zwithu zwine a zwi konadzei mara zwine zwa nga zwi kha ḓi tou thusa uri muthu a songo tou humbulesa lwo kalulaho. Ahuna. Yeah. So okay, I repainted vhathu probably a picture ya Fiona or Fiona Ndinyi for muthu anonga nane timuḓivhi ndi to muḓivha kha zwinepe. Fiona chi a ṅwana wavhuḓi anothetshelesa anoṱhonifha anotakalela muthu muṅwe na muṅwe. So okay, o tou vha na zwinzhi. Okay, and then I think it was back in 2022, right? So it's like 3 years from Namusi. And then wana chiwo chori Fiona went missing. So can we just go through the day uri phala betu waitia mini obva chikwa chikoloni na and then suzvaitisa obuya vachirealize uri Fiona ako wanala. Aphala betu Fiona obva kwa chikoloni. Fiona acha chikoloni otowa ya chikoloni. Acha chikoloni Fiona ava utuwa hawe. Fiona ngo chadova vonala ari ngo chadova rapfa chitu usika zwino. Otuwa unga dzi 11 dza August nga 2022. And then chikoloni ova uchivyo? Chikolo ndi chikolo cha tsini na haningei hayani ya vha tshi dzula hone Itsani. Ndi fhethu hune a sa shumisi transport ndi tsini na tshikoloni. Khamusi 10 minutes bva hayani wa tshikoloni. Okay. And then if you come zori asa shumisi transport ndi muthu ane ova tshi to pelikedziwa kana a tshi ṱuwa na vhaṅwe vhana. A tshi ṱuwa na vhaṅwe vhana. A tshi ṱuwa na vhaṅwe vhana. A ḓi dovha vhuya na vhaṅwe vhana. And then the biggest question ndanga I vhudzisa ati I ḓovha yori zwi uri ndi tea yana na kha vhadededzi arali hu na tshiwo tsha so tsho itea vhadededzi vha ya confirm uri ṅwana nga ngo o ḓa tshikoloni tsha bva ri na henefho. Vhadededzi vho confirm uri ṅwana o ḓa tshikoloni a ṱuwa
na vhaṅwe tshikolo tshi tshi bva na vhe vhaḽa vhana vhe vha ṱuwa naye navho vha ḓi confirm uri hu muthu ro vha naye ro fhambana naye nḓilani. Then vha tshi khou fhambana naye ha khou fhambana u khou itea mini a vha dzuli kha saidi yawe kana vha dzula kha saidi ya hawe havhaḽa vhana vha tshi amba vheri ho ḓa goloi ya ḓa ya ima heiḽa goloi sumba uri ha huna muthu ano ḓivha Fiona hanefhaḽa kha goloi yeyo we a mu vhidza. And then if kha murahu ḓa goloi a vhana vhane Fiona a tshimbila navho because Fiona a vha na 9 years zwiamba ha sina vhahulwane ri vhane ra nga ri khamusi vha nga recognize muthu o vhonaho Fiona yo o vhidzaho Fiona we a vha goloini kana u tou ḓivha goloi uri khamusi ndi goloi ine ra i ḓivha hanefhaḽa itsani. Thi ḓivhi hanefho ngori zwe zwa wanala ndi zwezwe ane vhaḽa vhana vha amba fhedzi mara a thi ḓivhi uri huna vhathu vho vhonaho na vhathu vha si khou ṱoḓa u amba kana mini. Ndi tou vha ndi siho sure hanefho mara obviously u ḓivha na muthu o vhonaho mara ende ndi hune a ḓi tshimbila hone hu na miḓi ndi badani hu ḓivha u khou tshimbila vhathu so a thi pfesesi hanefho uri hu itea mini ngori u bva tshetsho tshe ṅwananga ṱuwa a hu thu pfala na tshithu na tshithihi a huna muthu na muthihi ano vha khou ṱoḓa u amba tshithu nga nnḓa honouḽa mutukana we a ri o vhona zwithu zwi khou bva itea nga maḓautsha. So o vhona zwithu zwi khou bva itea nga maḓautsha hani like uri kha tshiṱaraṱa tshetshila tsha hune nṋe nda dzula hone tsha hashu nonwe muḓini fhasi u yelaho ntongo na muedziso so houḽa mutukana uri o vha a khou a toilet nga maḓautsha a vha khou vhona vhaṱhanga vha 5 vho fara Fiona o mu vhona uri ndi Fiona ende zwo ita uri a confirm uri ndi Fiona ndi ḓuvha ḽe ra ri khou ṱoḓa Fiona. Vha vha khou mu bvisela tshigidi vhana Fiona hanefho uri a ni ngo vhona tshithu a ri thi ngo vhona tshithu na ngoho a ṱuwa ya hune a khou ya hone vha ṱuwa vha ya hune vha khou ya hone after ḽeḽiya ḓuvha ḽe a vhona vha khou mu ḓela ḓuvha na ḓuvha vha khou mu threathena ḓuvha na ḓuvha havha na meeting u amba nga Fiona vha tshi vha khou mu mbudza uri a bve na amba ndo ṱangana na problem ndi afho he a decide uri mini zwi a fana zwa mbura fhethu ndi nga ḓi ṱangana na problem nangwe ndi songo amba ndi khwine ndi ite mini ndi ambe houḽa mutukana nango ambo ḓi ḓa hayani a ḓa amba uri hezwi zwithu zwa so zwo itea ndo zwi vhona zwino zwine zwa khou amba uri mini a thi tsha shavha tshithu zwino ngori zwi a fana vhutshilo hanga hono vha kha risk ndi khwine ndi ṋambe ndi ambe zwi ḓivhe uri ha itea zwiṅwe ndo si ando amba nangoho houḽa muthu amba a ḓivha na tshiṱereke a ima phanḓa vhathu vhoṱhe a vha sumba havhaḽa vhathu vhane vha vha hone vha vha tshi khou ita mitshiṱerekeni vha vha vho ṱoḓa ene kana vha khou thusa u none zwavhuḓi vhuḓi vha vha sa ḓi tshiṱerekeni ngori thi vha vha tshi zwi ḓivha like vha vha tshi to thi ḓi zwa uri vha vha tshi zwi itisa hani mara heḽo ḓuvha ḽe a vha amba vha vho to ṱoḓiwa vha kona u waniwa so vha tshi ṱoḓiwa vha tshi waniwa vha kona u ḓiswa phanḓa hanefhaḽa ha ambiwa upfhi houḽa mutukana a confirm a ri ni ndo ni vhona nga nḓila ine zwa khou ambiwa ngayo naho ndi khou zama humbula zwa uri ndi vhathu vhane probably vha dzula henefho itsani kana ndi muthu wa mashaka if ri tshi khou ri Fiona o ya ngori a tshi ḓivha muthu so a wana muṅwe muthu ane wa mashaka ane maybe u khou actor in a weird way kana vhathu vhane vha vha henefho tsini vhane vha nga vha khou actor nga nḓila i itaho because naye vhathu vhane ra khou amba ndi vhana vho ḓi tou rumiwa nga vhaṅwe vhathu so a vhathu vha na zwithu zwino sumbedzisa dzi tsaini dza so uri ho muthu anga vho tou rumiwa kana muthu wa mashaka anga zwithu zwa so ndi ene ane anga vho thusedza uri ṅwana a vhidziwe. Thi ḓivhi hanefho ngori nṋe a thi close na vhathu vha mashaka ashu na mini like ndi nga si kone u vhona uri hoyu khou actor nga nḓila ḓe hoyu khou actor nga nḓila ḓe ngori a si vhathu vhane ndi tsinisa navho so a huna saini a huna tshithu ndi zwezwo zwe hunouḽa vhona na zwiṅwe zwine zwa ḓivha zwi khou itea nga vhathu vha nnḓa vhane ndi vhone vhane vha vha khou actor nga nḓila ine zwi a sala zwi khou humbulelea kha vhathu vha nnḓa nothi vha hayani kana vha family vha supportive muṅwe na muṅwe ashu khou lila u khou ṱoḓa Fiona
ngori Fiona ndi ṅwana au ri nga si ri o vha o no dinana na nnyi kana mini ndi ṅwana so muṅwe na muṅwe u khou mu ṱoḓa nga maanḓesa nṋe ndi khou mu ṱoḓa ṅwana nga muthihi fhedzi so a zwi simple. Then khotsi ya Fiona vha tshi hone vha kha ḓi tshila khotsi ya Fiona vha hone, khotsi ya Fiona vha khou ḓi tshila navho vha khou mu ṱoḓa to vha a huna zwine vha nga ita. And then okay, so it's in 9 August and then she went missing. It's 11. It's 11. Yeah, it's August. She went missing. Oh, she was 9 years. And then so swikisa uri ri khamusi zwifhio zwi ya mapholisani kana uyo mapholisani a tola zwo pfhi ro thoma ra ndela 48 hours uri ri ḓivhe uri upfhi muthu o xela zwa vhukuma a kona u declarewa so. Ne ndo ya mapholisani ḽeḽiya ḓuvha ḽe zwa itea a vha ngo mbudza uri kha ndi hume ndi vhuye vho swika vha muvulela mulandu tshetsho tshifhinga vha tshi muvulela mulandu tshetsho tshifhinga ra vha ri khou huma hayani hangei na ndo sia khou itiwa strike vha khou ṱoḓa ṅwana na strike tshanamba tsha thoma nga ḓuvha tshanamba tsha thoma ḽeḽo ḓuvha zwezwo zwi tshi pfala uri ṅwana hawe ro namba ra thoma u bva ra ya zwikoloni ra ya hanefho hune ra ḓivha uri wa ya hone mara kha zwo tamba a si muthu ane a tshi pfhi a nga bva yo tamba gai gai ndi muthu ane hashu na vhana vhaṅwe vhanzhi so vha tshi tamba nga tshavho hanefho getini ḽayani khere a khou tamba muḓini ndi muḓini wa muneibani ngauralo so a tshi vhuya tshikoloni a vha tshi ya kha dzi extra class zwi amba uri a tshi vhuya ngei ḽo kovhela khou dzhena hayani a hu si tshena zwiṅwe so ro ṱuwa ra muṱoḓa hanengei iḽo ḓuvha o ya extra class ha ngo swika extra class mara o vha a tshi khou tea u ya nga ḽeḽo ḓuvha a khou tea u ya a khou tea u dzhena hayani a vhea bugu dza tshikoloni a dzhia bugu dzo ya extra class u thoma swika hayani a kona extra class okay so hango ende zwo ita uri zwi lenge u vhonala ngori thi ngei u bva late zwino zwi amba uri na hayani ḓo vha ri khou ḓivha uri mini o ḓa hayani a tshintsha a ṱuwa ya extra class hu tshi vhuiwa extra class ndi hone ya vhonala uri mini ha ngo ya ngori hu na ṅwana wa murathu wanga a tshi tshimbila naye and then hayani u vha u sina muthu ane a nga ri o muthu na musi a ngo vhuya a tshintsha a kona extra class ha u tshi vhona vhathu hayani mara nori zwithu zwi tshi itea nga si ḓivhe nga si zhumbule ngori na ḽeḽiya ḓuvha hu ḓivha na dzi saini houḽa muthu a si khou ṱoḓa ya tshikoloni ḽiya ḓuvha ngori ndi khou tou zhumbula nṋe ndi tshi vuwa nga matsheloni a vha khou ri thumbu yawe i khou vhavha ene ha khou ṱoḓa ya tshikoloni u khou nyaga uri nṋe ndi mu ise kiḽiniki ha vhona uri na nṋe ndi khou tea u ya mushumoni ende ndi khou dzhenesa early nda vha ndi khou ri kha tshimbile ya tshikoloni if zwa vha worse zwi amba uri tshikoloni ndi ḓo founeliwa ḓo ḓa nda ni dzhia ra kona u ṱuwa ra ya kiḽiniki uḽa ṅwana vhangana vhawe vha ḓa vha khou ḓo mu lindela uri a ri ṱuwe na ngo uḽa ṅwana nda mu convince a fhedzisela a khou ri mini u khou ṱuwa khou ya tshikoloni zwi amba uri nṋe zwezwo ndi tshi fhedza ndi ḓo kona u ḓa nda mu dzhia then a ṱuwa ya tshikoloni. And then do you ever have any regrets or u funa ndi songo mutendela tsha tshikoloni kha musi ḽa ḓuvha yeah and then ra vula mulandu mapholisani zwino hu tshi khou terekiwa I think ndi khou tshiṱireke tsho ndi khou tshi humbula tsha musi ho valwa R5 to 4 hafhaḽa Tshililo ndi nga ḓilo tshi humbula zwavhuḓi and then mapholisa vhone vhane vha ri mini vho ita dzi investigation also you mentioned uri hu na muthu ane o vha tshi ḓivha something uri hu na vhathu vha vhona vho fara zwigidi na mini izwo zwina zwone zwa ambiwa kha mapholisa kana ula kha ḓi ambiwa kha mapholisa ola muthu like ne toma ngoti ndo no tshimbilesa ndo no mapholisa ti ḓivha ndo no vhona mangana ende hayo mapholisa oṱhe ano ḓa a khou ḓo vhona nṋe o vha a khou dovha a vhudzisa uri houḽa muthu a fha statement like houḽa muthu anga vhofha statement zwo swika 5 kha mapholisa a different like a vha khou ṱoḓa u ita tshithu a vha khou ṱoḓa u tshi dzhia statement tshawe naho a khou amba vha khou mu pfha uri khou amba and like kha avho vhathu vhararu vhoṱhe vho ambiwaho muthihi o fariwa ti mari not nga heyi case ya Fiona kha heyi case ya Fiona a hu ngo dzheniwa kha avho a ngo itiwa tshithu o fariwa minunoni ndi vha vhathu vha sa pfhi ndi khou ri kha musi dzhielani na zwine
ndi zwawe zwa thungo mara athi thi mu ḓivhesi nṋe mara ndi bva itsani to ṱe thi ngo dzulesa hone so vhathu vhanzhi thi vha ḓivhi mara zwino so zwo no itea ndi a ḓivha ndi khou vha vhona vha khou ḓipfhuka a vhana na thaidzo so ḓuvha na ḓuvha vha khou ḓipfhuka hanefho hayani ḓuvha na ḓuvha zwine nga iṅwe nḓila ndi ita ndi tshi humbula uri kani mapholisa navho vha ya ḓivha zwiṅwe ngori nga nḓila ine vha khou zwi ita ngayo ndi vha ndi khou tou zwi pfha uri mini havha vhathu a vha khou ṱoḓa like ndi khou vha kombetshedza tshifhinga tshine vha ḓa kha nṋe ndi nga murahu musi sa zwezwi so vha vhone izwi zwithu vha ḓo ḓa kha nṋe ende u ḓa kha nṋe a si uri vha khou ḓo nthusa vha khou lwela uri like ndi songo tsha amba tshithu vhila zwa uri vha tonga vha khou lwa na nthu na vhuṱanzi vhune a vha khou nyaga zwithu zwi tshi vha zwi khou ambiwa a vha khou nyaga zwi tshi ya kha media like ndi vhona unga ndi zwezwo ngori a vha khou ṱoḓa u i shuma i case wo shumisa police station ifhio thoma ndi khou shumisa Thohoyandou ine ya hafha hanefhaḽa Thohoyandou ndo thoma u vula mulandu hanefhaḽa tshi vula mulandu hanefhaḽa uḽa pholisa wavho fara mulandu ra zwi vhona uri hayi hu muthu like a tshi vho tonga muthu ane u khou tou tevhelelana na riṋe so a khou vhona uri khou itani helo zwe khamusi ni khou fha vhuṱanzi ene we u shumisa khamusi a ya vhudza vhane vha khou ita zwithu zwoṱhe zwine zwa khou itiwa ngori like a sa ḓi a khou ḓo thusa ra tshi tou ḓi tou mu vhona like a vha tshi vho vhonalesa itsani futhi tshi vho ṱwa itsani tshi ḓivhusa uri u muthu nṋe ha vhuyi kha nṋe a ḓi amba tshithu nṋe ndo lindela ene ndo lindela u pfha uri u khou itea mini ha vhuyi kha nṋe a ḓi amba tshithu zwa dzhigamba uri ene u livini a livini mara khou ḽa u khou ḓi itsani ḓuvha na ḓuvha zwezwi ri khou ita zwezwi zwa vha porofita na mini u khou ḓi sala murahu u muthu so ndi afho nda complain uri a fhethu hu khou itea mini then a tshintshiwa a tshi tshintshiwa nda fhiwa muṅwe muthu futhi tshintshiwa ya ripotiwa upfi muthu a khou ita tshithu ndo nda ripota uri nṋe ndi khou vhona unga fhethu a thi khou fariwa zwavhuḓi a thi khou shumiwa na nṋe zwavhuḓi ngori nṋe ndo ḓa na mulandu mara a huna tshine tsha khou itiwa ho ḓa muthu a ḓi amba uri o vhona zwithu zwifhio mara a ni khou ita tshithu mara khere ya pfhi ndi nṋe murathu wanga u ḓivha zwiṅwe vha ya gidima vha ḓa hafhanoni ngothi u khou ambiwa nga muthu wa family ende vha sure uri ha ḓivhi tshithu mara vha khou ṱoḓa uri a ḓivhe tshithu ndi hafho hune vha ya kona u zwi tevhelela vha ḓa kha musi vha ḓa vha muvhudzisa mini mini vha dovha vha vhuya kha nṋe na feedback yori u tonga ha khou ḓivha tshithu muthu so havhaḽa vhathu a vho ngo fariwa na luthihi havhaḽa vhane vho vhoniwa vho ambiwa hezwo zwine nda khou zwi amba zwori vha ya vha vhusiwa kana ha ṱoḓulisiwa a zwi ngo itiwa khavho hu si khou pfhi hu ḓo iwa khavho ho lindeliwa upfhi vha vhudziwa upfhi vha ye khavho ndi zwo zwe nṋe nda vhudzwa zwone so ya tshintshiwa case ya fhiwa muṅwe na houḽa muṅwe a shuma nyana vha tshi shuma nyana vha khou dovholosa zwine zwi uḽa muṅwe a wono thoma so mulandu u khou sokou ya murahu wa ya swika huṅwe wa dovha huṅwe tshi ḓa muṅwe a dovholola a vhidza uḽa muthu wa eye witness amba naye a ṅwala fhasi nṋe nda saina uri i vho ḓa zwa pfhuka u vha u khou tou itea zwezwo fhedzi a huna vhaṅwe vhathu vhahulwane a thi dzi uri nṱha ha mapholisa wana vhathu vhafhio kana haningei mapholisani khamusi wana muthu muhulwane ane u nga kona u mu vhudza uri vheo ni khou mpfarela so ende a huna zwine zwa khou itea ndo no tou neta kha national guy kha mini hoṱhe ndi vha ndi khou sokou ṅwala dzi email ḓuvha na ḓuvha ri vha ri khou tou shuma u ita zwezwo vha ya fhindula vele vha ya fhindula vha ḓa na pholisa ḽa tshentsha mara a si tei tshithu ende zwino vha zwi khou vhavhesa ndi uri navho vhathu vha na maanḓa avho vhathu vho zwi itaho nga nḓila ya hone ngori zwi ḓa hani uri ni dzhie ṅwana wa muthu after tshifhinga ni vhe ni khou posa zwiambaro zwawe fhethu o ya wanala zwiambaro zwawe o ya wanala zwiambaro zwawe zwe a bva u zwiambara dzibugu dzawe zwithu zwoṱhe zwawe zwe a bva u itisa zwone ḽeḽia ḓuvha zwi khou wanala gai hezwi zwithu zwa wanala huṅwe fhethu mulamboni so and then also you mentioned uri
mulandu wo thoma vulwa Thohoyandou hu na huṅwe fhethu he ha shumisa iṅwe police station kha musi nga nṱhani uri ya Thohoyandou i khou balelwa o ri khou shumisa ifhio zwino Polokwane zwo swika na Polokwane then vhone vha sumbedza uri hu na progress kana navho zwi khou ḓi fana na vha Thohoyandou ahuna zwi khou ḓi fana ende like havha vha wese vha Polokwane vha wese vha wese ngori ndi havhaḽa vhathu vhane na musi nda ri okay hu na tshiṅwe tshifhinga tshe nda vha ndi khou ṱoḓa thuso ti nda ya kha zwezwo zwi khou ḓi ambiwa zwa ambiwa kha Vhembe FM so nda sia dzi phone number vhathu vha ḓo founa vha tshi khou ṱoḓa u nthusa na mini ha founa muṅwe muthu houḽa muthu a vha khou amba uri nṋe ndo dzula fhethu a soso ndo vhona ṅwana a no nga hoyo o describeiwa hafho hu na ṅwe muḓini une ndo hu suspect ndo vhona zwithu zwihaningetsani kana huṅwe fhethu a ri ndo vhona ndi side dza gai if ri tshi nga kona o Tshakhuma nga ningei a ri houḽa ṅwana tonga ndo mu vhona so a tshi ri o mu vhona houḽa muthu a ḓi sia na dzi phone number nda vha ri khou muvhudzisa uri zwino zwi so ri ambe na mapholisa na a ri ee nṋe nangoho nda pha mapholisa namba founu dza houḽa muthu a vho ngo mu founela a vho ngo ita tshithu houḽa muthu nṋe o mpfounela u tonga 2 days 2 days yoṱhe mapholisa nda vha vhudza uri hu na muthu a no khou amba zwithu zwa so a vha ye khaye vha ri ee zwa gumisa zwezwo ende a vha ngo dovha vha vhuya murahu na uri vho ya zwo itisa hani and then a uri ngo zama zwa uri khamusi ri ṱuwe na honoyo muthu ri tou ya police station hone hune ri swike ri ambe uri okay ro ḓisa statement because vhe ani khou ḓa ende ani khou ita tshithu tshiṅwe tshifhinga no ya police station ndi u vha ndi khou sokou tou ḓi tambisela tshifhinga u tou amba ngoho na tshelede obvious ngoho zwa vhukuma ngori ndi vha ndi khou ya ningei police station none a huna muthu a sa zwiḓivhi zwa uri mapholisa vha a shumisa hani ndi uri ndi ḓo swika hanengei nda amba ndi tshi tou amba uri ndi nṋe Mia Fiona ndi khou ḓa nga zwithu zwa so vha ḓo kona u takuwa vhoṱhe vha ḓa vha nkuvhanganela hanefho vha pfha uri ndi khou ri mini vhane muthihi wavho hanefho nga vhone no khou dzhia information a tshi isa huṅwe ngori ro ḓi swika he ra organizer zwa match ra ṱuwa ri vhanzhi haningei ra submita memorandum hezwiḽa zwithu a zwi ngo ita tshithu na tshithihi a zwi ngo itea tshithu tonga heḽia ḓuvha ḽi ngo thoma ḽa vha hone a ngo itea tshithu a vho ngo nkwama a vho ngo amba tshithu ro swika hanefhaḽa a pfhi ri khou vha na meeting ra dzhena nga ngomu hanengei vha ḓi mbudzisa zwe vha mbudzisa zwone nda amba vha ri vha ḓo vhuya murahu memorandum muḽa u khou submitiwa Polokwane zwa guma zwo ralo okay and then kha zwifhinga zwa so zwine muthu a vha khou ṱangana na dzi thaidzo dzi konḓaho I believe u ya nga lutendo lwawe u ya hune a pfha uri u ḓo thusalea nṋe ndo rali ndi tshi believe kha zwa tshikriste ndi ḓo ḓi ya kha vhaprofita and ndo pfha vha khou zwi mention muṅwe muthu anga kha ḓi ya kha dzi ṅanga na mini izwo zwithu rine ro no zwi zama u tsheka uri khamusi ri nga wana phindulo nga nḓila ye nda hanganea ngayo ti a huna fhethu hune ti khou ya a ri thome kha vhaprofita uri ri khou yana khamusi kana vhafunzi vha ri khou yana khamusi vha ri thusa vha zama u amba ndi khou ya kha vhafunzi ndi khou ya kha vhaprofita ndi khou ya kha dzi ṅanga ndi khou ita tshiṅwe na tshiṅwe so ndo no tou shanduka u tou vha muthu ane ndi vha ndi khou tou rabela tshifhinga tshoṱhe ndi vha ndi khou vhudza mudzimu uri eyi nga thaidzo a vhe i vhoni na a fhethu zwavhuḓi vhuḓi hu khou tou itea mini zwi khou tea u vha zwi khou dzhia tshifhinga tshingafhani uri hu vhe na something like khombo uri zwithu zwihuluhulu so ha sa vhe na muthu na muthihi ane a khou amba tshithu mara huṅwe ndi a vha ndi khou pfesesa uri vele ri vha ri khou threateniwa hu khou vha na dzi threats vhathu vha khou tshuwisiwa mini hoḓa he hayani a sokou ḓiwa ha ḓa vhathu a sokou fhisiwa goloi ya murathu wanga vha khou dzhia unga ndi yanga nṋe thina goloi thina ḽaisentsi thi ḓivhi na uri reverse ni pangisa hani kana zwa itisa hani mara ho swika he ha vha khou pfhi ndi uri ndi na goloi ndo renga goloi nga hetsho tshifhinga no shuma thi shumi mushumo uno amba ndi vha ndi khou tou ḓiphandela uri at least zwithu zwanga zwi khou vhavha u tou amba ngoho
hey, I can feel your pain zwa vhukuma like nga maanḓa zwithu zwi khou itea vhathu vhane vha khou suspectwa vha hone hanefho around you have to leave navho u nga ri a huna tshithu mapholisa vhone hu na vhathu vhane vha vha na vhuṱanzi a vha khou ita tshithu ngazwo vhathu vhane vha vha na vhuṱanzi a vha khou ita tshithu ngazwo and then avho noni vho suspect tshiṅwe tshifhinga kha vhala vhathu vhararu vho ambiwaho swikaera vha ri khou setsha hanefho ri khou dzhena door to door uḽa muthu a ṱuwa ya mvulela case hela vhathu a vho ngo vhuya vha dzhia yuri ndo ḓa ndo setsha muḓini wawe zwi si na thendelo the warranty a vho ngo vhuya vha dzhia tshifhinga havhala vhathu vho tou ḓa vha nṱoḓa same time vha ntevhela vha ḓa vha ngwana ene a tshi farisiwa a huna tsho iteaho mara a tshi farisa vhone vho ḓa vha dzhiwa hanefho same time nṋe ndi tshi vha farisa a huna tsho iteaho havhala vha tshi mpfarisa nṋe ndo ḓa nda fariwa zwi amba uri nṋe u ya nga nṋe sa muthu vho ndi khou humbula ndi sokou pfha uri mapholisa probably hu na zwithu zwine vha khou ita vha ḓivha something a si zwine wene wa humbula nda believe zwone ndi zwine futhi ndi nga si ṱwe ndi khou tou pfhi ndi khou shavha no zwi amba ndi zwine zwa vha zwone zwavhuḓi vhuḓi nga nḓila ine vha khou ita ngayo ende ndi a zwi pfha uri ndi vha ndi khou vha netisa futhi vha khou expecta uri ndi hangwe zwithu zwine a zwi konadzei khombo uri ndi khou tea u thoma gai nṋe ndi so khou tea u thoma gai a thi na ṅwananga ndi u mu bebe nda ḓo vha ndo ḓi ita abortion ndi si vhe na ṅwana khere ndi sa nyagi ṅwana ndo mu alusa 9 years yoṱhe zwi tshi khou konḓa like nṋe na khotsi ya ṅwana ro vha na ṅwana ri vhana ri sa shumi roṱhe mara ra vha ri khou zama 9 years ro no awela ri khou pfha uri muthu ono hula a si khou ḓa vha khou dzhiwa nga vhathu vhane thi vha ḓivhi vha khou expect uri ndi khou ḓo tenda nda si khou fhumula a zwi konadzei and then ri tshi khou amba dzi threats edzinoni uri hu na vhathu vhane vha khou threateniwa na vhafhio vhafunzi vho ra nahone ri tshi ya kha a vha khou amba uri khamusi hu na zwine wa khou vhona kana dzi ṅangani because vhathu vha ḓiri vha tshi ya dzi ṅangani dzi a thusa na mini na mini a hu na zwine vha amba uri vha khou vhona vha amba vhathu uri nnyi na nnyi anga vha na ṅwana ndi tshi thoma zwezwo ndi khou thoma muthu vha khou nthusa mara nga nḓila ya hone zwi tonga houḽa muthu wa sala tevheliwa houḽa muthu wa sala tevheliwa ngori ndi tshi humela energy iḽa ye ra thoma ngayo i vha i si tsheo so zwi amba ndi khou tea u pfhukela phanḓa nda ya phanḓa zwine mara for now ndi ḓo ḓivha ndi khou ita zwezwo ngori a huna uri ndi ḓo ri ndi khou zwi litsha kana a huna iṅwe nḓila ine zwi amba ndi vhutshilo hanga zwino khou tea u vha ndi khou tshilisa zwezwi khou tea u vha ndi khou shuma ḽiṅwe ḓuvha muṅwe u ḓo ḓifhindulaho and then kha vhathu vhoṱhe vho no khou threateniwa vhathu vha khou amba uri vha khou threateniwa nga vhathu vhafhio kana ndi vhe vhaḽa vhararu kana hu na iṅwe gurupu futhi ine ya khou vha threatena because zwi tonga zwithu zwine zwi na dzi points nnzhi dzine ri tshi dzi ṱuma roṱhe dzi ri panga nga ngomu havhala vhathu vha vho ri tinga vha khou ḓivha tshiṅwe tshifhinga nga riṋe tonga ndi zwezwo ngori thi ḓivhi zwo uri ndi tou zwi ambisa hani mara nga nḓila ya hone havho vhathu zwi amba uri vha vha khou tshuwisa zwa vhukuma uri ni tou zwi vhona uri muthu vha si tsha nyaga na tshithu na tshithihi ende zwine zwi vha zwi khou pfhala ngori houḽa muthu u ḓo wana uri u na zwinzhi zwine a khou tea u zwi luza nṋe already ndo no luza ndi yanga nndwa a huna uri ndi ḓo ri ndi khou litsha kana vha ḓo ḓa vha ntshuwisa ndi khou shavha a huna uri nṋe ndi nga vha shavha nṋe ndo vha lindela ḓuvha na ḓuvha vha nga ḓi ḓa vha ita zwine vha khou ita zwone thina problem mara muṅwe muthu ane u na vhana vhawe u na muṱa wawe khou tea u bva khazwo okay I think nga nḓila ra ri khou sea ngayo ri sathu thoma na minute and then also vha tshi mention uri okay Fiona ndi ṅwana vhone a vha dini muthu na mini so ndi khou zama u ḓivhusa uri ṅwana a tshi dzhiwa u khou dzhielwa mini and also so now my question is hu na muthu ane khamusi o no vhuya a founana a ri khou nyaga ri ransom ya vhugai ri vhuise ṅwana zwi itea mathomoni zwi itea u vha na muthu a vha khou founa uḽa muthu a khou ḓi amba uri khere ni khou mu ṱoḓa ṅwana waṋu bvisani vhugai
a u ṱoḓwa vhugai? o thoma uri 50,000 then i tshi khou tsa mara tshi khou ḓi muvhudzisa uri so ndi itise hani if ni khou amba zwithu zwa so ndi khou tou itisa hani. A tshi vha khou ḓiropa founu uḽa muthu a vhuya futhi a ri unserious ndari uri ndi serious ndi khou tou itisa hani ndi itise hani ambona uri and vhone vha vha wili no bvisa tshiṅwe na tshiṅwe founu kana wavho ni ntsendele proof yo uri zwa kuma ṅwana ni nae. Uḽa muthu a tshi khou ḓi ita ngoralo mapholisa vha ḓi ḓa vha dzhia hedziḽa phone number a tshi khou senda na proof yo uri una ṅwana henefho. ha ngo bva u senda proof a khou ḓi tou founa fhedzi then mapholisa vha ḓi dzhia hezwiḽa zwithu na zwezwo a ngo vhuya phindulo. So zwino ri khou ḓo fara ṅwaha ro lindela DNA ya zwiambaro hezwiḽa zwo waniwaho. Zwiambaro zwo wanala ni last year since 2022. Zwiambaro zwo wanala vha ḓa vha gidima vha ḓa vha zwi hwala. Hezwi u tshi ita zwithu zwine zwi tonga zwi na vhuṱala vha to gidima vha to ndi vhanga vha khou make sure uri vhone vha songo zwi dzhia vha zwi sa ṅwe fhedzi ende a vha ngo tenda ndi tshi fara na tshithu na tshithihi. Nṋe ndo to swika nda confirma ndo to zwi vhona uri ndi zwiambaro zwa ṅwana ngizwi zwoṱhe u tou thoma kha phenti zwe a bvisa zwone like zwo no fhedza ṅwaha zwa zwi mulamboni lune zwo tea zwi si tsha vhonala zwi si tsha ḓivhea no ḓivhea. Muthu we a zwi wana o to vhala dzina kha bugu a vhala dzina ḽa ṅwana a kona u amba uri ndi wana zwithu zwa so. Hezwo ndori zwi disturbing zwi sensitive in every way like because I'm pfesesa uri mapholisa a khou ita mini zwavhuḓi hafha fhethu and then also a ri to ita nthu khamusi u wana vhathu vhane vha nga thusa besides mapholisa uri nga ita example nga mini probably dzi PI thaidzo ndi uri vha ita zwo ḓura na mini vha ita zwo ḓura mara zwi a fana navho ndo swika he nda vha ṱoḓa vha khou shuma problem o wanala thoma shumana nazwo vha tshi fhedza vha khou tea u ṱoḓa mapholisa mbudziso yanga ndi uri vhuṱanzi vhu no ḓo vha ḓo vhu wana vha vhu isa kha mapholisa vha ḓo tenda u shuma na ngori havha vha tea u ita dzi research dzavho vha kona u submita kha mapholisa a vha na zwine vha ḓo ita zwone zwauri if na document dzine a khou ri khou ḓi dzi wana mapholisa nga ḓi swika dzi fhisa vha nga ḓi kana vha dzhia vha dzula nazwo sa zwiṅwe zwine vho dzula nazwo ngori zwi amba uri khamusi kana zwi tou vha na vhahulwane kana hani thi ḓivhi ngori zwezwi ri khou ḓi ita zwa strike na mini ho swika he thi nga ngei ri biḽiva kha zwa misanda ho swika na zwezwi ri khou ḓi tshimbila na mini zwi tshi thoma shango ḽo koleka tshelede thi ha vha khou pfhi ri ite zwa mini zwa dziṅanga na mini heiḽa tshelede nṋe mara a i ngo ḓa kha nṋe yo ya kha muhulwane wanga ningei wa shango uḽa muthu a vha tshi khou ḓi tshimbilela zwithu zwawe a si na nṋe a tshi vha khou ḓi itela zwittu zwawe then nṋe na ira fhedzisela ri khou lwa ngori zwithu zwawe zwino thusa vhone kana zwawe zwa thungo ene uri u khou thusa nṋe heiḽa tshelede ya i khou tea u tshimbila nṋe mara yo i khou tshimbila ene na gurupu yawe like ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga u tshi pfhi ho swika he a vha khou ṱoḓiwa Mia Fiona vha tshi ṱoḓiwa a dzhia muthu hanefhaḽa kha gurupu yawe houḽa muthu a vha khou ita dzi ndaela dzine khou pfhi a dzi o imela nṋe houḽa muthu a khou vha mubebi wa Fiona na zwino zwi khou ita mini zwithu ndi songo zwi pfesesa so nṋe nda vha ndi khou vhudzisesa uri zwi ḓa hani uri vhewe ni vhe ni khou tshimbila zwithu zwa so zwino kwamana na dziṅanga nṋe ni si na nṋe ha vha khou amba u pfhi like u vha khou tou ṋangela uri yani hafhaḽa nṋe mara nga nṋe muṋe nda sokou pfha ndi si khou zwi ṱoḓa ndi si khou zwi themba nṋe ndi tshi khou ya hanga ene a khou ya hawe then ha swika he ha mbo ḓi pfhi hanefho dziṅanga nthi vele vhuṱanzi ha ṅangani ni nga si vhu dzhie mara zwe zwa wanuluswa ndi zwo uri hevhaḽa vhathu vha khou kwamea nṋe ndi tshi vho vhudzisesa uri afha hu khou itea zwithu zwa so uri ho swika he a ḓa hashu ri strikini roṱhe hu no khou kwamea ndi vhafhio vhe vhathu vha shango like vhahulwane ha swika he ra vha ri strikini roṱhe ri tshi ya strikini a vha khou dzhia uri hashu na muthu houḽa muthu a ya hashu a tshi swika hashu
a swika a mona murahu wa nnḓu a kumba mavu a panga kha plastic ḽa masimba like a ita unga o fara mini masimba a vha khou dzhia tshiambaro tsha ṅwana nṋe o vha o mpfounela a ri hu na huṅwe hune ri khou tea u ya hone hu ṱoḓiwa tshiambaro tsha ṅwana na mupopi na mini nṋe nda ri okay ushapu ri ḓo zwi solva ri tshi itani riṋe ro no bva gai hangei hune ri khou sedza hone ṅwana houḽa muthu a mbo ḓi ṱuwa a ya hashu a swika a vha a khou ḓi dzhiela hezwiḽa zwithu u khou ḓivha uri a hu na muthu so mukomana wanga a mbo ḓi vha a khou mu wana mukomana wanga a tshi mu wana ndi hafho he ha thoma nndwa houḽa muthu a tshi wanala zwa fhedzisela hu khou pfhi vhathu vha shango riṋe a vha tsha ri thusa so a hu no pfhi na kha probably kha vha musanda vha mbo ḓi namba vha ri mini vha khou ṱamba zwanḓa a vha tsha ri thusa ngori houḽa ane vho muruma u tonga u khou kwamea zwavhuḓi vhuḓi nga nḓila thi ḓi zwo uri o rumiwa nga vhona kana o vha khou ḓi itela zwithu zwawe a yeṱhe na mara vho fhedza vho dzhia saidi ya uri a thi tsha thusiwa nṋe hune nda dzula hone a thi tsha thusiwa so zwi amba zwori ndi tshi khou ita so ndi na vhathu vha media vhane vha khou nthusa na vhathu vha dzi Facebook hanefha vhane vha khou nthusa vhathu vhe vha vha madzangano ndi vhone vhathu vhane vha vha khou nthusa wa tshi tonga a fhethu muṅwe na muṅwe ti ane a vha hone ane anga thusa nga nḓila yone u khou lwa na uri ṅwana a wanale and then also vhone vha tshi ya dzi radioni kana hoṱhe kha media henefho u tonga uri funa vha na vhathu vhane vha lwa navho futhi do you think muṅwe u connected hafha fhethu because na vha musanda zwino ri nga vhera ri u khamusi u tonga huna zwiṅwe kana vha ḓivha zwiṅwe khombo uri sa musanda ndi vhone vha no tea uri thusa vha ḓi nga mapholisa zwi ḓani uri like zwi amba uri nṋe ndi khou tea u dzula fhasi nda tenda nda ri vhathu kha vha ite zwine vha khou ita zwone ṅwana ndi wanga vhone vhana vhana vhavho mahayani like a thi tea u vhudzisa uri afha zwi tshi khou itiswa so hu khou itea mini ngori khombula tshiṅwe tshifhinga so ha ḓiswa muthu a pfhi houḽa muthu ndi ṅanga u na tshivhoni mini mini nṋe nda ri thi khou dzhena thi khou ṱoḓa u vhona vhathu vho itaho hezwo zwithu nṋe ndi khou ṱoḓa nḓila iṅwe na iṅwe ine hu nga wanala ṅwananga nṋe hezwo zwithu thi khou ṱoḓa u zwi vhona so a pfhi a hu na muṅwe muthu kha family na ane a nga dzhena hu tshi pfhi ralo ha pfhi hu khou dzhena muthu wa family ha dzhena muthu muthihi wa shango muthu muthihi wa shango ho vha hu muthu wa henengei musanda houḽa muthu like a tshi dzhena ha ngo dzhena uri u khou vhona hezwiḽa zwithu zwine a khou tea u vhona zwone hafhaḽa sa zwe zwa ambiswa zwone ngori ha u khou tea u dzhena nṋe sa miya ṅwana na muthu wa shango ane ri khou vhona zwithu zwithihi then ra bva ra ṱalutshedza mini vhathu ri vha khou dzhena khathihi kana muṅwe na muṅwe dzhena zwawe ra khou tea u dzhena khathihi nṋe nda ri thi khou dzhena nṋe ndi tshi ri thi khou dzhena ha vha khou pfhi miyanga ndi rai na miyanga thi khou ṱoḓa uri vha dzhene vha vhone hezwo zwithu zwi amba uri a u ḓe muṅwe muthu ane khamusi a nga pfha uri ene a nga dzhena khaladzi anga mbo ḓi ri khou dzhena khaladzi anga muhulwane a ri khou dzhena houḽa muthu u vha a mesina u dzula mesina a dzhena hafhaḽa nga ngomu a dzhena hafhaḽa nga ngomu houḽa muthu a tshi bva o bva a khou penga zwi amba zwone uri o vhona zwone uri ene o tou vhona dzi ṋowa fhedzi houḽa we a dzhena naye hango a si khou dzhenela u vhona o vha o gada uri houḽa muthu a songo bva u khou tea u vhona hezwiḽa zwithu zwine a khou tea u zwi vhona fhaḽa uri a kone u penga kha musi ende nga nḓila ya hone zwi tonga houḽa muthu a khou tea u bva a amba uri u ḓivha uri ṅwana u gai nga nḓila ya hone uri like every time a tshi lingedza u bva houḽa wa shango o mu gogela uri ha khou tea u thoma ya fhethu muthu ende ni tshi dzhena fhaḽa fhethu ni vha no nwiswa zwithu hu na zwithu zwine na nwa zwone u thoma a vha hu na khaphu mbili vha khou tea u nwa vha vhavhili haba houḽa muṅwe wango nwa ho nwa houḽa khaladzi anga fhedzi houḽa muthu a bva a si tsha vha ene muṋe a ṱangana na like a tshi vho amba zwithu sailani na mini then a kona u vha a khou tou tshimbidziwa zwino ro no bva khou ṱoḓana na Fiona ro no dzhena kha but then zwino u right kana zwi kha ḓi vha nyimele nthihi khaladzi wane zwino and still a huna zwine a nga ri o vhona nga nḓila zwo dzino a ngo vhona na tshithu na tshithihi a huna na a nga si ni vhudza uri tshivhonini ho itea mini houḽa muthu nga nḓila ya zwithu zwo vha ngayo okay ndi ita nthu
murahu nange ndi khou vhudziwa nga tshistory ti huna muthu a khou mbudza uri amba na muṅwe commissioner wa somewhere hanefha around Pretoria ti and then a khou humbula thusiwa nga case ya so and then upfhi la commissioner a tshi fhindula uri okay nṋe ndo ḓi sendela screenshots to uri zwino tiche nazwo ngo ndila zwo cleara zwithu but then commissioner comes uri case ndi khulwane and it's been ongoing mara ngo ndi uri ahuna vhuṱala ende ahuna tshine tsha nga dovha tsha solve hafha fhethu u sumbedza uri case yo swika na nga ngeno Pitori futhi ndi khou ḓivha nga muṅwe na muṅwe mara thuso a i khou wanala na luthihi izwo zwa Pitori vhane vha tshi vhidziwa zwa uri na nga ngeno case i khou swika ndi a zwiḓivha uri ndi zwithu zwine vha ndi khou ṅwalela hoṱhe na henefha Pitori vho tou ṅwalela vha ndi khou tou senda dzi email fhethu hoṱhe so that's why ndi khou amba uri like ndi mini tshi no khou ita uri vha pfhe uri a huna zwine zwa ḓo wanala khou amba uri ndi mini tshine tsha khou vha ita uri vha pfhe uri vhone vhane vho no dzhia decision why vha khou dzhia decision uri a case yo fhela vha tshi khou ḓi zwi vhona uri vhaiti vhazwo a vha khou stopa why vha sa kaidzi vhaiti vhazwo ngori vhaiti vhazwo vha proud vha khou ḓi kona u dzhia zwiambaro vha posa u sumbedza uri a ri nga itwi tshithu case heiḽa ya goloi yo fhiselwa goloi ro ya ra vula mulandu ri khou tou wanulusa uri lini a huna meeting venḓa wa mapholisa na mini zwezwi khou pfhi ri ḓe ri complaine na mini ri ambe zwililo zwashu na mini ri ḓo thusiwa ri khou wanulusa uri heiḽa case ya songo vuliwa ya goloi mara vhone vho ya vha i ṅwalisa apfhi tshiṅwe na tshiṅwe tshi hone apfhi tshiṅwe na tshiṅwe tshi hone a i ngo vuliwa heiḽa case i tshi sedziwa a i khou wanala so zwine zwa vha zwi khou amba uri mini like vha ḓivha vha ḓivha ende ndi nga ḓi wana uri na honoyo muhulwane wa hone wa ḓivha mara and then muhulwane ono o faraho case vhone vha muḓivha nga dzina hoyo o faraho case ndi a muḓivha nda pfhi havha na zwiṅwe ndi a pfhi ndi mu founela mara a huna zwine a vha khou ita zwone a huna zwine a vha khou ita zwone hezwo zwine zwa khou ambiwa zwo pfhi khamusi hu nga vha khou pfhi heyo case vha nayo vha i ḓivha ndi khulwane hani yo hulisa hani ṅwana siho maybe vha khou amba u hula ha vhathu vhane vha khou vha control okay yeah na ndi khou thoma u zwi humbula so sa muthu nani and then okay u khou wanala zwiambaro vhathu vha khou ḓi founa na mini okay before ndi dzhena kha zwiambaro hononi wo founa ti I feel like also na nda khou humbula uri kandi ya vhathu vhane vha khou nyanga u dzhia advantage uri okay vhone vha khou ṱangana na thaidzo khulu ine probably ḓo vha sa khou rezina sa zwi vha khou amba uri a thina na tshifhinga tsho ita tshithu so vha khou nyanga uri okay vha khou wana dzi donation u nyanga u vha tsonza tshelede so zwa so I think ndino zwine khamusi ri nga vha careful ngazwo nazwo but then nda nyaga u amba zwa zwiambaro ti uri hu tshi khou pfhi zwiambaro zwo wanala last year which was like 2 years after so zwo itea izwo zwi vhone zwi vhafha khamusi mulalo muṱukuṱuku uri khamusi ṅwana nga u kha ḓi vha hone zwo tou ita uri ndi believe zwo uri ṅwana nga u kha ḓi vha hone na uri a huna zwithu zwino sokou pfhi zwi a fhelela muyani khere ṅwana khere u khou pfhi ha tsheho obviously vho mumbulaya vha ḓo dzhia zwine vha khou dzhia zwone mara zwo sala vha vhuisa a zwone vhathu vha khou ḓi vhulaiwa zwa vhuya ndi zwine ri vha ri khou vhona zwone mara uri hawo a huna tshithu na tshithihi tshi no khou wanala zwi amba zwori vha tshe naye sokou believe uri a vhathu mu ita tshithu na nṋe muṋe a thi thu vhuya nda pfha unga ya nda khou nyaga u ḓi henefho uri I feel like mubebi u na connection na vhana vhawe ine khamusi ni a kona u zwi pfha uri na zwine zwa khou itea na zwa hani a thi thu vhuya nda pfha nga nnḓa ḽeḽia ḓuvha ḽi a ṱuwa ngalo like nda ndi sokou vha down ndi tshi vho tou zwi humbula uri zwi amba uri na musi ndi khou tea u vuwa ndi khou ya mushumoni nda ndi sokou ṱoḓa ya mara a thi ḓivhi uri a khou itea mini uri ndi khou sokou humbula hanefha vho I think vho 2 vho 1 like ndo fara WhatsApp nda sokou posta zwipopi zwo lila so mara na nṋe muṋe ndi sa ḓivhi uri ndi khou zwi itela mini nga murahu hezwi zwithu zwo no itea ndi vho kona u zwi sedza nda zwi vhona uri zwi amba uri ha fhethu a huna something zwa vhukuma tu vhori zwithu zwa so a huna muthu ane a nga humbula uri zwithu zwa so zwi nga itea ndi zwithu zwine
ratshi vha ri khou zwi vhona kha dzi TV so zwi tshi khou itea kha nṋe so a thi pfesesi. Then vhone vha kha ḓi ita okay vhori vha khou shuma kana cause vho amba vhori vha khou bva tshika mushumoni vha kha ḓi shuma zwino kana vho tou pfa uri nṋe ndi nga si tsha kona u focusa na fhethu na huthihi. Hangi fhethu he nda ndi tshi shuma hone ndo founeliwa ndi mushumoni ende ndi busy ndi khou shuma then nda vha ndi khou amba uri hayi no itea zwithu zwa so u tea u gidima ni khou tea u ya hayani then vha vha khou mbudzisa uri ri ni fhelekedze na nda vha ndi khou ri vha khou ḓo ndzhia vha nḓilani vhathu vha hayani so ndi ḓo vha shapu na ngoho houḽa muthu a ri ri ḓo amba ḓo mbudza uri khou itea mini na ngoho nda ṱuwa after after tshifhinga nyana then nda pfha uri ndo dzula hayani a thi khou ita tshithu vha zwi khou ṋaṋisa na thaidzo na mini nda vha ndi khou lingedza u humela mushumoni vha vha khou ri a u tshena space then vha tshi ri a u tshena space nda tea u thoma fhasi tshi thoma fhasi nṋe ndo thoma ndi tshi shuma Piṱori ndi tshi shuma Piṱori ndi tshi litsha mushumo wanga wa Piṱori ndo u litsha ngori nda ndo wana mushumo Venḓa nda namba nda ri mini ndi khou dzhia wa hayani ndi khou dzula hayani so ha hu si na uri ndi nga dovha kana nda vhuya Piṱori kha houḽa mushumo nda khou tea u thoma fhasi so ndi afho nda decide uri ndi a kona u ita zwa mavhudzi zwi uri ngori a hu na mishumo a hu na mushumo rani ndi zame zwezwo ndi afho nda wana fhethu nda renta ndi vha ndi khou shuma zwa salon then u konḓela zwi khou itisani u bva ḽiḽa ḓuvha swika zwino like ri khou ḓi vha vhona vha khou ḓi ya nthuni fika dzi radioni like you said and then also na tshifhinga tshe vha khou tea vhoḓa actually ke tshifhinga o itea mini because vha khou tea u ḓa ti and then afi vho huma nḓilani u pfha na vhuṱanzi u na meeting na mapholisa wa mini uḽa meeting and wo thusa mini kha vhone? Nṋe ndo takuwa ndi tshi khou ḓa ti and then nda founeliwa ndo no vha vhukati like nda ndi tsini u swika nda vha khou ri ndi musi ndo ṅwalela email kha vha civil kana civilian kana zwithu mini zwezwiḽa zwithu like ndo ṅwalela email hanefhaḽa havhaḽa vhathu vha khou ḓa tonga ndi vhathu vho investigate mapholisa vha vha khou ḓa like vha tshi ḓa ndo wana na meeting hone ndo pfha wo no vha useless ndo ḓa makhuwani nda huma ḽeḽo ḓuvha a thi ngo tsha ita zwe nda ndi khou ḓo ita zwone ndo huma ndi khou humela vhone vha khou mbudzisa zwithu zwithihi zwezwiḽa zwe nda ṅwala kha email and then speaking of vhathu vho no investigate mapholisa thi zwi uri mahawks a shumisani mara vho no zamiwa vhone because I feel like ndi vhaṅwe vhathu vhane ndi sokou pfha nga vha ita zwithu nga nḓila u ya nga zwine ndo no zwi vhona kha TV also a zwithu vha na mahawks a zwithu vha kha mapholisa zwine nda vha nazwo ndi honoyo muthu ano pfha u fara mulandu fhedzi ane ha ambi tshithu ha iti tshithu u ḓa kha nṋe zwezwo ndo complaina a ḓa kha nṋe uri ndi to saina bambiri ḽawe ḽi ya fhedzi uri o mbona zwi amba uri zwi ḓi nga u khou shuma hu khou vha na hezwo zwithu zwo ri we ndi vha khou sokou sainisiwa and then a hu na huṅwe vha swika vha ri nṋe ndi nga si tsha saina a hu na zwine na khou nthusa nga zwo vhewe a hu na he nda ri ti khou saina ngori vha ya ḓa vha tshi ḓa kha nṋe vha ri vho ḓa vha khou ḓo mbudza uri like vho ḓisa feedback vha tshi ḓa a hu na zwine vha khou amba zwone tshi vhudzisa DNA zwi khou itisani ri tshi ro i lindela lwo fhedzisela vha tshi ḓa vho ḓa nga murahu musi hu na muṅwe muthu kha Facebook vha khou amba zwine a khou amba zwone hanefhaḽa a tshi ri ndi uri no wa ḓivha ndi uri thi ndo tshilesa Piṱori so ndi tshi tshilesa Piṱori zwi amba uri a zwi ḓivhe uri Piṱori nda ndi khou itani ende khotsi ya ṅwananga ha ḓivhi u itsani ngori nṋe nda ndi tshi dzula Makwarela itsani ndi ya miyanga
so itsani na musi ndi tshi ya ṅwananga ndi ane wa vha tshi dzula hone nṋe nda ndi tshi vha ndi Piṱori so ndi nga ri a vha nḓivhi a vha ḓivhi na khotsi ya ṅwananga. Khotsi ya ṅwananga vho mu vhona nga murahu musi hazwi zwithu zwi tshi tea ende uri vha mu vhone ndi nga murahu musi hu na strike like hu tshi khou ṱoḓa upfhi ṅwananga u dzhiwa nga khotsi ya ṅwana wa wena ngori zwi amba uri vha khou dzhiwa nga kha musi ho sokou ḓivhela ḓabaḓaba ha ḓivhi na khotsi ya ṅwana mini mini ngori a vha nḓivhi a vha khou pfhi khotsi ya ṅwana uri mini, khotsi ya ṅwana u gai, ha thusa uri mini, khotsi ya ṅwana u vha hone khotsi ya ṅwana a ḓari ndi hone nṋe ndi khou ṱoḓa ṅwananga hu khou pfhi mini, ndi hafho vhathu vha tshi vho fhumula uri zwi amba uri khere hu wanulusa upfhi khotsi ya ṅwana haho kana nṋe ndi lwa na khotsi ya ṅwana ha khou ḓo pfhi ndi uri khotsi ya ṅwana u ḓivha zwiṅwe uri mbo ḓi pfhi ndi uri hu muthu a tshi vha Piṱori zwi amba uri ṅwana wawe ndi wa Munigeria o dzhia ṅwana wawe mini mini so nṋe nda dzhia hovhuḽa vhuṱanzi vhune a khou ambiwa kha Facebook nda ya police station nda ri nṋe ndi khou ḓo uri hu muthu vhe wani vhudze uri hu muthu u sumbedza a tshi ḓivha zwiṅwe hu muthu vhe we rani ani vhudze uri nṋe ndi Piṱori nda thima ndi na khotsi ya ṅwananga tshikolo tshi tshi vala ṅwananga vha tshi ḓa Piṱori kha nṋe na khotsi ya ṅwananga o vha ḓivha na khotsi yawe naye u na vhushaka na khotsi yawe na vhushaka na vhathu vha hawe hoyo ṅwana ri makwarela ra tshi ḓo dzula na khotsi ya ṅwananga na ṅwana and then DNA ya khou dzhielwa mini because zwiambaro vhone vha ḓivha ndi zwa ṅwana bugu dzina madzina sa zwe vha amba hanefho ya yo dzhielwa mini mapholisa vha tshi dzhia vhari vhone vha khou i dzhiela mini vho i dzhia vheri like a dzhiwa na a testiwa nṋe u khou nyaga u metshisiwa uri zwa vhukuma kuma zwiḽa zwiambaro ndi zwa uḽa ṅwana na and then zwi amba uri vha khou ḓo dovha vha sedza uri khamusi na vhathu vhafhio vho zwi faraho a thi ḓivhi mara a thi ḓivhi uri zwi shumisa hani and then ono amba upfi khamusi izwiḽa zwiambaro zwi na zwanḓa zwa vhonyinyi after mara vha ri vha tshi vho na tshithu na tshithihi nga nḓila yone zwi tonga zwo to hwaliwa zwa putekanyiwa zwa vheiwa fhethu zwa litshiswa zwezwo ndi a doubt uri khamusi zwi ḓo vha zwo testiwa kana u itea tshiṅwe tshithu ngori obviously zwa ḓo zwo no vhuya ndi tshifhinga vha nazwo if kama zwa ṅwaha tshifhinga vha nayo ndo ḓi vhuya nda amba uri mini a si khwine vha mbuyisela zwiambaro zwanga na uri zwi nga a vha na mushumo nazwo na musi khere khou pfhi hezwo zwithu vho ḓa luvhili kha nṋe ndo testiwa luvhili hapfi khou itela upfhi zwi ṱavhanya ha vha u khou pfhi ndi muthu o tou vhuyaho u bva Piṱori u khou ḓo tou dzhia yo DNA a huma nayo a isa straight zwi khou itiwa ungari vha pfha ungari u khou shuma badi tshifhinga tsho no bva Piṱori ndo lindela ṅwedzi wa fhela ha fhela muṅwe ṅwedzi khou fhela miṅwedzi zwi khou dzhia ṅwaha zwino vha vho ri ndi uri nṋe ndi vha ndi khou ya kha media so zwi khou vha balelisa u shuma ndi 3 years zwino zwi amba uri nṋe ndo ya kha media zwino nṋe muṋe straight lune ndi khou kona u tou dzula fhasi nda amba ndo zwi thoma zwino zwi na 3 years vha vho ri ndi uri nṋe kha ndi stop u ya kha media ngori ndi tshi ya kha media zwi vha zwi khou thithisa mini zwi khou thithisa mini ngori a hu na vhuṱanzi vhune na khou mpha wone and also if una muthu ono ḓivha zwiṅwe u ḓo zwi vhona through media so nouḽa wa ḓivhona pfha uri mini hu na ṅwana we nda mu vhona ane u khou metsha zwithu zwoṱhe zwo ambiwaho fhaḽa mara a vha ngo a khaya a vha ngo ita tshithu I feel like it's very deep and zwa vhukuma ndi khou zama u pfha pain ine vha vha nayo and nṋe ndi nga si vhe nayo zwa vhukuma a huna na muthu na muthihi ane a nga zwi pfesesa uri u khou itea mini but then are you getting any kind of professional help kha vhaṅwe vhathu maybe the psychologist therapy na nṋe muṋe a thi khamusi ndi ngori thi zwi pfesesi thi zwi ḓivhi uri zwi shumisa hani kana mini mara ndi khou pfha uri zwi a fana ndi khou ya nda dzula fhasi nda amba na uḽa muthu a sa ḓivhi uri kha nṋe u khou itea mini ha ḓivhi zwine nṋe nda khou ṱangana nazwo ha ḓivhi uri nṋe ndi ndoṱhe ndi vha ndi khou fiḽa hani hu vha u khou itea mini so ndi khou swika nda mu ṱalutshedza
u khou ḓo nthetshelesa vele ndi khou dovholola tshithu tshithihi u khou ḓo mbudza uri ndi iteni uḽa muthu ahuna zwine a ḓo mbudza zwone zwine ndi ḓo zwi pfesesa ngori if a khou ri ndi ṱanganedza ahuna uri ndi nga ṱanganedza ndi khou ṱanganedza uri mini a thi muthu ane ndi nga ri khou ḓiwana ndi khou dovha nda pfhi ndi khou yo ita ṅwana zwino kana mini nda ndi right ngono ḽa ṅwana muthihi fhedzi so ende na musi nda ita muṅwe ṅwana a nga si replace Fiona ḓo ḓivha na pain ya Fiona ahuna ṅwana ane nda nga mu compare na Fiona ende lufuno lwenda ndi tshi lufha Fiona ahuna muthu ane nda nga mupha lune uḽa muthu a tshi tou vha vhutshilo hanga hovho yene reason uri ndi khou tou zwi pfha uri ndi khou tea u shuma ndi khou tea u zama nga nḓila dzoṱhe uri houḽa muthu a takale ndi khou tea u mu takadza nga nḓila dzoṱhe ende ndi zwe nda ndi khou ita zwone okay vha tshi vuwa nga matsheloni hu vha khou ita mini ḓuvha ḽawe ḽi vha ḽo dzulisana toma ngo uri ndi bve mmbeteni thi zwi vha zwi khou konḓa uri ndi to dzi bonya zwavhuḓi a si kanzhi nga maanḓesa nda tshi tou kona u eḓela nga matsheloni zwezwi vhathu vho no ḓibva vho no ḓi ya zwikoloni na mini usiku a thi koni u eḓela na luthihi vhone a u to ḓa muthu ane a vha threatena vhone vhaṋe not maybe vhathu vho no khou fha vhuṱanzi a tou ḓa kha vhone straight a ri kha vha litshe zwine vha khou ita zwo ṱoḓa ṅwana ai a u to ḓa muthu na muthihi kha nṋe a u to ḓa ndi tou pfha zwezwi vhavha vhathu vha no khou lingedza u nthusa vhaṅwe a vha ambi straight mara ndi tou zwi pfha nga nḓila ya hone uri hoyu muthu u khou shavha cause na zwezwi muthu a posta kha Facebook wa ya vhudza upfhi kha bvise ḓo sokou mangala iḽa post yo ṱuwa u khou threatenwa na riṋe vha media sort of u khou threatenwa na vhewe vha media ndi zwone zwo ita uri nda tshi vha ndo ḓiphumulela thi koni zwo amba thi zwikoni na luthihi thi zwi funi no zwi funa thi nyagi no ṱwa ndi khou ambesa thi nyagi no ṱwa ndi khou sokou u vhonala na mini vhathu vha tshi ḓivha vha khou ḓi zwi amba vha khou ḓi thusa nṋe ndo ḓiphumulela mara thuso ndi tshi khou i ṱoḓa ende ndi khou i ṱanganedza mara ndi si nga si kone uri ndi takuwe ndi ḓe ndi dzule hafha ndi ambe u vhuya u swika ndi tshi tou zwi vhona uri ntongani u fhumulanga zwi khou khakha zwone zwino khou itisa zwino khou vhafha maanḓa ndi hafho ha muthu a tshi posta a bvisa post nṋe muṋe nda kona uri rani ndi zame kha musi ndi ḓo i wana thuso nṋe muṋe ngori nṋe ndi nga si vhudza upfhi kha ndi bvise nṋe ndi nga si vhudza upfhi kha ndi bvise na zwezwi na mapholisa vha khou ḓi amba uri ndi stop ya kha media ndi nga si stope nṋe muthu muṅwe na muṅwe ane o ḓo vha a khou nyaga u nthusa ndi khou yo ṱoḓa thuso a ḓivha uri thuso ndi ḓo i wana gai ndi nga si relaye kha muthu muthihi zwino navho ndo ḓi tou vha vhudza uri a hu na uri nṋe ndi ḓo stop ya kha media ndi ḓo vha ndi khou ya ḓuvha na ḓuvha hezwi zwithu ndi zwine ni khou tea u zwi lavhelela ḽiṅwe ḓuvha ni ḓo ḓi vhuya na kwamea na vheiwe na ḓi pfha uri hu muthu ono ambesavho a ri muthuse khere zwi khou tea u vha nga heneyo nḓila mara zwo pfhi ndi ḓo pfhi kha ndi fhumulevho hu nṋe ndi no khou pfha vhuṱungu hu si tshena tshithu tshine zwino ndi ḓo ri ndi khou luza mini khamusi kana ha ḓi pfhi vha khou ḓa toṱevho a zwi easy ende a huna uri ndi nga ḓi vhulaya mara thina thaidzo a thi no pfhi ndi pfhi nda pfhi ndi khou vuwa ndo fa matshelo ndi ḓo vha ndi khou rabela uri uyu mudzimu vha songo ndzhia hayi ndi a ḓi pfha uri a hu tshena tshine nda khou tshilela tshone a hu tshena na musi ndi khou shuma nda wana tshelede nda itani ngayo a hu tshena uri ndi ḓo ḓiphina futhi na musi khere khou pfhi ndi khou ya fhethu vhathu vha khou tea u vha vha u sokou ntsedza vhaṅwe vha khou kwetedzana vha khou amba zwi vha zwi khou no tonga muthu ane zwino
unotovha tv mwa mudzula usidza vona ndothone vadzhena noto kwetekanya vha khou tea u kwetana. Nda tou vhonala ndi khou sea nyana ndi thaidzo u ḓo pfhi hai u right ro mona khou sea uri zwithu zwone ndi pfha ndi sa pfhesesi uri zwavhuḓi vhuḓi zwi so ndi khou tea u tshilisa hani, ndi khou tea u itisa hani. Khamusi ya sokou pfhi matshelo ndo vhonala ndi khou penga nazwo zwo vha khou ḓo amba uri u khou penga zwino ndi khou tea u itani like ndi khou tea u ita mini. Nṋe ndi khou tea u vha strong for ṅwananga, ndi khou tea u takuwa nda ṱoḓa ṅwananga. So a thi ḓivhi from a vhathu vhoṱhe vhane vha khou sokou vha vhonesa zwiṅwe vha kwetana uri mini mini a wana muthu ane u ita zwiḽa zwo founa khamusi a ḓivha khou ri kana u khou accuse vhona upfhi khamusi vho ita something nga ṅwana zwino vha khou ita hezwi zwithu zwoṱhe u dzumba vhuṱala cause hu na vhathu vhane vha humbula so futhi zwo izwo zwo no ṱangana nazwo. Ndo no tou ṱanganesa na zwezwo ende that's why ndi khou amba uri like zwino kwamana na nṋe na family yanga mapholisa vha zwi dzhenelela mara zwine a vha khou pfhi hula a vha i khae. Amba uri muthu a tou ḓa ri havha muthu vha nga u isa ṅwana fhethu he vha mu isa uri vha wane tshelede mapholisa a khou ḓo ḓa vha investigator vho ḓa vha investigator apfhi upfhi nṋe ndo renga goloi nda ya Durban. Nṋe na Durban thi ḓivhi no uri ndi khou nnḓa hu khou pfhi ndi a ḓivha ndi Pitori Joburg zwo gumisa zwezwo pfhi ndo rengisa ṅwana nda renga goloi yone gai na musi ni khou pfhi ni khou ḓa hashu na vhona nyimele ya hayani ndo ḓi tou zwi vhona uri u muthu zwavhuḓi vhuḓi kana ndo tou rengisa tshelede yone nda fha vhevho vhathu kana nda isa gai thi ḓivhi ngori a huna na tshanduko kha nṋe none futhi murahu ni nda ndi khwine kha zwino uri zwino a huna na zwithu zwinzhi zwine nda tea u vha ndi khou ita zwone. Ndi khou tea u vha ndi khou tshila ndi khou ḓivha uri futhi ndi khou tshila so ndi ḓo vha ndi khou dzhadziwa. Mutakalo wanga u vha khou hapfhi ndo takala zwi khou tea u vha zwi khou vhaisa vhathu vha khou tea u vha vha khou amba uri vha khwaṱhise vhuṱanzi havho uri ṅwananga zwi amba uri khou tea u sokou vha zwi khou tea u fhelela muyani. A vhathu vhoṱhe vha khou founa dzi number phone mapholisa vha fhiwa vha dzi tsheka uri khamusi dzi nga dzi khou bva gai vha dzi tracer. Nṋe ndo ndi khou ḓivha uri vha ita so mara wa sina zwine wa khou amba still sa zwine vha khou ḓi ita. Vhaḽa vhathu nga vha vha khou tou dzhiela information ine ya khou ḓa khavho vha ḓi kuvhanganyela iḽa information vha i dzumba hune vha khou i dzumba hone kana vha isa ho teaho kana vha isa hafho hune vha khou tea u isa hone ya swika ya vheiwa haningei zwa gumisa zwezwo. Nṋe tshifhinga tshine nda complaina vha ḓa kha nṋe vha ḓa vha lingedza u nga vha nga amba ende a vha nga si ambese zwithu zwinzhi ngori vha zwi ḓo zwo ri u tou amba fhedzi vele ndi ḓo takuwa. Nṋe ndi khou vhusiwa ndi nga si pumulo amba ndi khou tea u amba ngori ndi khou ṱoḓa thuso ndi khou nyaga u thusiwa ndi khou nyaga ṅwananga u khou tshila kana a khou tshila zwi na ndavha nṋe ndi khou nyaga ṅwananga. And then kha vhewe vhane na khou vhona also if there's like anything tshine na nga ḓivha na mini kana no hu vhathu vhane no na ḓi threateniwa na vheiwa pfhi bvisani you can always do fake accounts na commenter kha Facebook kana hanefha kha YouTube. I don't know anyway vhewe ndi vhathu ni a ḓivha zwori ni nga itisani but then hey video ne wamba ngo ndi khou promise a huna hune ya ḓo ya hone i ḓo dzula yone hanefha if vha khou nṋe no ri ndi a konḓa wanala ndi muthu wa nthu a lutendo ane zwo ri ndo tsireledzea so ne rest assured just know uri video a i nga fhethu if u khou tea upfhi vhathu vha ḓe vha reference khayo hu na zwine wa khou ṱoḓa statement zwine wene wa khou amba vha nga kha ḓi shumisa video i ḓo dzula yone na mini na mini so also kha vhathu vhane vha nga vha khou vhona vha khou thetshelesa henefho hune vha khou thetshelesa vha hone so ndi zwifhio zwine vha nga ri vha khou nyaga u thusiwa ngazwo because I feel like also in as much as ri khou ṱoḓa ṅwana hu na dzi financial strain dzine dza vha hone u ḓa Joburg tshifhinga tshoṱhe u vha ni khou gidima na dzi police station zwi nga ḓivha zwi khou vha thithisa huṅwe fhethu nga maanḓa vha tshi khou amba uri vha khou shuma also so ndi zwifhio zwine vhathu vha nga vha thusa ngazwo. Nṋe u tou amba ngoho zwo zwino a thi tsha ḓivha uri ndi khou tea u humbela thuso ḓe kha vhathu uri vele ndi khou zwi vhona uri vhathu vha khou ḓi zama muṅwe na muṅwe ane u vha khou zwi vhona u khou lingedza so a thi ḓivhi uri ndi nga tou ri ndi khou ṱoḓa thuso ḓe mara zwine nda ḓivha zwone ndi zwo uri ndi khou ṱoḓa ṅwananga. So if hu na muṅwe muthu ane a ḓivha something kana vhevho vhathu khere vha tshi nga vha vha khou vhona kana vha tshi nga vha vha khou zwi pfha
ahuna uri kana vha to muvhea fhethu vho vha siko muvhea hanefho hune vha khou muvhea hone a wanale zwipfuke. Hezwi zwithu zwi ḓi naka ni tshi khou zwi ita na khamusi khere u vha u khou pfhi nṋe vele ndo rengisa ṅwana zwa ḓo vha zwi khwine nda ḓo vha ndi khou ḓivha uri gai nda sa ḓo ṱwa ndi khou rasa kana ndi khou amba tshithu nda ḓo vha ndo fhumula nda sa ḓo tenda no u ḓa nda sa ḓo vhuya nda thoma nda bva Venḓa ndi khou bva ndi Venḓa nda ḓo vha nda thoma nda bva Venḓa nda ḓa nda vha ndi khou tsa nṱha na fhasi ngo rali khombo uri a thi ngo pfhi ndo ḓa like ndi khou bva ndi Venḓa ndo ḓa ndi khou ḓa fhano ndi khou ḓo ṱoḓa thuso fhano ende obvious ndi tshelede ine a hiyo ngori zwo affecta na business yanga hezwi zwithu ngori muthu u khou ḓa saluni u khou wana ndi siho zwi amba uri saluni zwa zwino ndi hone lwo luthihi ḽeḽo ḓuvha ḽine nda ḓo vha ndi hone nga huṅwe ndi vha ndi khou ya ndo ya nga matsheloni ḓo sokou founeliwa a pfhi hu na mini mini ndi khou tea u bva nda ṱuwa same time a thi mi ndi khou nyadza tshithu na tshithihi muthu muṅwe na muṅwe a ḓa ri hu na vhafhio fhio vha kona zwifhio huṅwe hunzhi vhathu vha khou ḓi amba ndi vha ndi khou amba uri mini hafha ndo no ya hafha ndo no ya huṅwe u ḓivha na huṅwe dzingangano hune vha vha khou tou a vha thomi vha tenda muthusa vha vha khou tou amba uri u songo vhuya ḓa vhathu vha soso hafho vha vha khou tou hana like zwezwino murahu nyana na huṅwe fhethu he nda tou thoma hone ndo tou thoma u ya hone hafho fhethu vhathu vha khou recommenda uri ha fhethu vha shuma badi na mini na mini pala fhethu ndi fhethu nda gidimela hone u thoma nda ya havhala muthu vha hana u nthusa mbudza uri vhone vha nga si kone u nthusa mini mini then zwa zwino so zwi tshi vuwa hu na muṅwe mudzana wa tshiṅwe tshiimiswa so u pfhi kha 2082 houḽa mudzana ndi kalesa a khou nthusa na mini vha ndi khou ḓi tsa nṱha na fhasi naye zwithu zwinzhi u vha khou nthusa so a swika ye a vhuya Venḓa a ri o textelwa nga muthu kha Facebook wo muthu khou amba uri na fhethu a so mini mini hafho fhethu kha riye na mini nda ḓi mmbudza uri ini hafho fhethu ndo no huya houḽa mudzana vha khou insista uri mini no a ri ṱuwe zwa zwino futhi a ri ṱuwe ngori ha vhathu vho tou nthoma nne ndi tshi swika nge fhethu houḽa muthu vha ri vhone vha kona u vhona badi vha ya amba nṋe nda ri nṋe zwa mafhungo ndi tsha nyaga mafhungo ndo no pfhesa so ndi hafha ndi khou ṱoḓa muthu ane u ḓo tou vha a khou tou amba uri mini ṅwana u gai kana a amba uri ṅwana o bva hafha a ya hafha houḽa muthu vhe ri vhone vha zwi kona hezwo zwithu mara uri vhone vha ite hezwo zwithu vha khou ṱoḓa 9.5 okay vha vha khou amba uri vhutshilo hanga zwa zwino a vhu tsha vha safe mini mini none ndi khou tea u ṱanzwiwa vha khou ṱoḓa 5,000 zwi amba uri ndi 9.5 plus 5,000 ka 14.5 zwi nandari hezwo zwi amba uri ndi ḓo humbula nga hazwo zwi amba uri ndo no humbula ḓo kona u vhuya a vho khou dovha khou suggestiwa zwo zwo pfhi ndi ye tshivhonini nṋe ndari nṋe tshivhonini ndi khou ṱoḓa ya ngori tshivhonini a tshi nthusi na nga tshithu zwi amba uri ndi khou swika nda vhona ndi khou swika nda zwi vhona hezwiḽa zwithu u pfhi khezwi ndi hoyu muthu ndi ḓo ḓa nda mu itani na mapholisani vha nga sie vha swika vha ndi nga sie nda swika nda amba uri ṅanga a zwi shumi so ndari nṋe ndi khou ṱoḓa u vhona so hoyu we nda ḓa naye if a khou nyaga u vhona vha nga mu itela a vhona vha thoma vha khou tenda vhari u ḓo vhona ai dzigizigi houḽa muthu vha tshi pfha uri vha khou ita zwezwo ita dzi ṱhangu dzavho hanefhaḽa houḽa mudzana a vha khou pfhesesa hezwiḽa zwithu a khou zwi ḓivha a vha khou amba uri ai hafha zwi soso houḽa musadzi vha mbo ḓi thoma u mangala uri uyu a tshi vho ḓivha vha vhori ai none nga ngei tshivhonini naye a nga si tshaya zwi amba uri zwi khou ṱoḓa nṋe muṋe hoyu mudzana u a pfhesesa zwa vhuṅanga wa zwi pfhesesa wa u tonga u aluwa musanda wa zwi pfhesesa wa zwi pfhesesa vha khou amba na muthu vhathu mutshuri u muthu zwi amba uri khere hu na zwine vha khou ṱoḓa ita a hu na uri vha ḓo mu fashula zwino nṋe ndi sa ḓivhi tshithu vha vha khou ri nṋe none ndi tshi ḓa ngei ndi songo tsha vhudza muthu khou tou bva hayani ndi songo onesa muthu tshi konadzea ndi khou vha ndi khou dzula henengei muḓini nda vha ndi khou ita hezwo zwithu zwine vha khou ngitela zwone so vha khou ṱoḓa u ntsireledza havha vhathu vho dzhia ṅwana na nṋe zwi nga konadzea vha soko ndzhia mini mini nṋe ndari nṋe thina problem khere vha khou ndzhia
nga nṱhani uri ndi khou ṱoḓa ṅwana nga vhuyi ri ṱoḓi vha zwi right. So a thi khou shavha hezwo zwine vha khou zwi amba vha vha khou ri ndi khou tea u ṱanzwiwa nṋe nda ri hezwo zwine vha khou amba thi ḓivhi uri ndo no zwi ita lungana. So pfha uri a u tshena ni idea hezwo nṋe ndi khou ṱoḓa u ḓivha une ṅwana a vha hone na nḓila ine nda nga wana ngayo ṅwana. So vha ri houḽa musidzana vha khou vha vhusa uri vha vha khou ri mashaka anga mini hayani na dzinndo nṋe nda ri nṋe ashu ahuna thilwi na muthu ende huna vhathu na vhathihi vha no khou lwa ahuna na family na nthihi ya lushaka lwashu ine yo sendela murahu nga nṱhani ya situation ya Fiona. Ṅwana muṅwe supportive na vhe vha siho tsini zwino vha tsini nga nṱhani hezwi zwithu zwa Fiona. So ndi nga zwi anedza zwine vha khou amba vha ri nṋe nda ri nṋe pano ndo no ḓa ndi tshi ḓa fhano vhone vha nkhumisa vha no nthusa why na musi vha tshi khou ṱoḓa u nthusa vha ri ndi uri last ndi tshi ḓa nṋe ndo ḓa na community ndi ri nṋe ndi tshi ḓa hafha ndo ḓa na miyanga na mukomana wanga na murathu wanga ri 4 community ine vha khou i amba yo vha i gai vha ri none vha khou amba tshiṱori tshine vho no thusa vhaṅwe vha vha khou amba uri ho vhuya vha na iṅwe case ya soso a ita zwithu zwa soso nda pfha uri houḽa musadzi zwithu zwine vha khou zwi amba thi khou zwi wana zwavhuḓi. Then hu no uri houḽa musidzana ri tshi khou uya o founeliwa a vha khou tshuwisa upfhi ni khou a gai mini ra vha ri khou ḓivhusa uri uri vho zwi ḓivhisa hani ra vha ri khou ḓivhusa zwezwo uri ini uri ni khou bva na nṋe ri khou a fhethu ha so a vhathu vho zwi ḓivhisa hani dovha ra humbula uri mini ngori hoyu muthu una tshiimiswa ende zwi ḓivha ndi muthu wa dzi TikTok na mini u ḓi thoma havha o onesa na vhathu vawe nga ningei ra humbula uri zwi amba zwori hafhaḽa kha vhathu vawe hu na muṅwe muthu ane a ḓivha o isaho information houḽa muthu mara a vha khou amba uri mini nṋe ti khou tshuwa ti khou zwi dzhena hezwo ri khou ṱuwa ri khou ya hafho fhethu havhaḽa musadzi vha ri kha ri vha fhe 200 then vha ite zwa dziṱhangu vha ri vhudze madzina havhaḽa muthu vele ra bvisa 200 ra vhafha thi vhafha 200 havhaḽa muthu vha siko uri ndi muthu wa family ri muthu wa family ndi nnyi a vha ambi nṋe ra ri ho luga a ri ṱuwe zwi amba uri ri ḓo vhuya khere ri khou vhuya ndi hafho a ri tshi ṱuwa na uḽa musidzana ra vha ri khou ḓi amba uri a vha ngo ri fara zwavhuḓi na 200 ya short vha songo i dzhia ngori ahuna zwe vha amba muthu a ri khou nyaga u ḓisa madzina zwino ri ḓo vha thembisana na hedzo dzi tshelede nnzhi dzine vha khou dzi amba dzine no vha hone a dziho so ra pfesa uri zwi amba zwori vho vhona zwezwiḽa zwithu zwa dzi donation so zwi amba uri vha khou pfunga hu na tshelede nnzhi yo bvaho ine zwi amba i khou tea u fhelela fhaḽa nṋe ndi si tsha fhethu ndi si tsha ita tshithu ro no tou zwi humbula nga heneyo nḓila. And then hu na zwiṅwe kha musi ri sa tou vala zwine ri nga kha ḓivha ndi songo zwi kwama zwine vha khou pfha uri hezwinoni nda zwi amba zwi nga kha ḓi thusa kha vhathu vho no khou vhona na kha nṋe ndo rali because I feel like na nṋe ndo ri ndi ḓivha ndi khou checka kha musi hune nda nga kwama hone. And then also I feel like it would be good u ya kha dzi show dza nthu dza TV ni muthu ṅwe ngo tamba vhathu vha khou ni vhona also because I feel like na vhathu vhahulwane vhane vha nga vha sa vhoni zwithu zwi no nga zwa vho riṋe but then they listen to they watch TV nga madekwana zwithu zwi no nga dzinthu dzo nga zwa maramani kha mafhungo zwithu no nga zwo so ri ḓo ḓi zama uri nga thusa gai but then I hope so uri ahuna zwine thingo zwikwama zwine zwa nga thusedza kha musi uri vhone Fiona a fhedza a khou wanala. Nṋe zwavhuḓi thuso iṅwe na iṅwe kana muthu khere na zwezwo na musi hapfhi ri vhanzhi ri khou ṱoḓa khere zwa vha zwi khou ri isa fhethu hune ra khou ṱoḓa hone zwi right na musi khere khou pfhi muṅwe na muṅwe ane a nga thusa zwiṅwe na zwiṅwe zwine a nga thusa ngazwo nda ni khou tou humbela thuso yeyo na musi khere khou pfhi ndi pholisa khere ḽi na maanḓa na musi case sa ḽi kwamivo thuso iṅwe na iṅwe. And then now ingambosini ingaba i tshi vhavha nyana ti ndi uri vhone hope yavho zwino ndi uri navho vha mu wana if vha si tsha tshila vha nga vha right not uri a tou vha khou tou tshila fhedzi vhone vha khou tou ṱoḓa ṅwana zwino vha mu vhona uri u hone khoyo. Nṋe zwa zwino ndo lindela tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga ḓa ndi ready na tshithu tshiṅwe na tshiṅwe ndi khou pfha uri ndo no vhaisalesa ndo no lilesa a zwi ngo vhuya zwa thoma zwa leluwa like ndi khou amba uri ndi khou ṱoḓa thuso
fhethu hoṱhe ndi ita ndi tshi ḓivhudzisa uri ndo tou tshinya mini. Ndi tshi sedza thina na swina ḽine nda nga ri hu muthu uri alwa ndo no itani ndo no mu itani lune anga vha khou ntamela zwithu zwa so na nṋe zwi so nga experience tshanga a thi zwi tameli muṅwe muthu. A thi zwi tameli muṅwe muthu ngori zwi khou konḓa zwa vhukuma kuma zwi khou konḓa. A huna na tshithu na tshithihi tshi no khou ḓifha kha mafhungo oṱhe. Guys, if wewe ni tshi nga thusa nga nḓila iṅwe na iṅwe no ḓi zwipfa vha khou amba uri thuso ine vha khou ṱoḓa i nga ḓivha isi ya finance na mini mara always zwi nga kha ḓi thusa if nṋe nda wana dzi banking details na mini ḓo dzi attach hanefho na dzi vhona and then ḓo thusa uri vha kone u ya huṅwe na huṅwe ne vha nga vha tshi khou tou pfhi vha ye zwithu zwithu vha thusalee because you never know uri khamusi heneyi ndi ṱhukhuṱhukhu ine a ḓo posa i ḓo vhaisa fhethu hune vha ḓo fhedza vha khou wana ṅwana wavho. And then also khou tombela with this video do share it kha muṅwe na muṅwe sherani kha dzi group dzoṱhe dzine a nga shera and then naho hu sa tou pfhi ndi vhathu vha Venḓa fhedzi na nga ngeno Joburg sherani and then you never know uri ṅwana u gai none uri u ḓo wanala ngei ha shera ini na kana mini. So nṋe Fiona zwa vhukuma zwine u ṱangana nazwo zwi a vhavha nga maanḓa and nṋe I'm a firm believer yo rabela. So what I would do from my side besides zwine nda nga zama u vhudzisa vhathu na mini ndi to rabela uri nga ngoho vha wane Fiona and then Fiona vha tshi kha ḓi tshila like ndi yone nṋe zwino yo wish yanga ndi uri kha wanale a tshi khou tshila u thoma u vhona dakalo ḽine kha musi ḽa ḽo xela this whole 3 years na mini. So khou livhuwa vho kona u swika and then vha shera tshiṱori tshavho na riṋe and then hopefully muṅwe muthu u ḓo zwi wana a ita nthu a ri thusa. Na nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa. Yeah. Okay, and then nga u tou ralo ndi yone ro swika magumoni a ino episode and then as I said mathomoni this is brought to you by MR21 Funerals and Insurance to respect and then also Panda Studios vha henefha vhane vha ita zwa dzi live video streaming and podcasting. So yana msiri nga zwi to amba zwinzhi so ndo ṱuwa nga zwezwi sharp.